أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبتي أخون أقول من كم دوهاكو من رمضان ما هو من مسكتو كوريا مجندني أقول من مسلمون إسلامون زينة تروان جه ربتي أخلاقا أدبوجه سلسلة تك أقول ميدو بلا ملني مجلس جه أدب تكا بهيغوت أقول من جه دينو جه شامل كما فريم كم جه مچا تبفونا ميديا ساده ورك دوغ تريغا ورغنا معلومات واني لبلواف دادي كودي نهونو كوي كمغ كانكمغ مچوس اغومنگه ديم وني شامل كما اكو اغومنا اخلاق ادب دسكو ديغواف اغومن ورغينن كورن جه كم كانكمغا ايوه اشينده جماعه اولمك مفدا gina adadegge mihun effahara ettanegga jamaawan jehe baamatu kamaki hamagamus faruddaku emihegge farudi gotun ena ekanima ekani hure huran jehe kankamuga wes adabu kandalu wafawa dinegga adaba akhlaq kandalu wafawa ma awla kambodo kantattake insanu eki kankamuga jamaawe uleni eki beenun tawga jamaawe uleni ehnamas mi huriha kankamegge tereegos argumen islam diinuge adabtoge macha farwa teribun huri eyaku lobete akhunne khassako mi majlis katibbebi lobete akhunna tiyage terem baybe funnaki allah ga rahmata ekuga mi ramadan mahum mi vetwediya saada duwahu mi majlis ga argumen nako ishinde wada ganno mongendevi bekan ufa verikamge khabar hore lobet akhunne mifada majlisaki bimmatiga alutakunna evvevene emme mativeri majlis emme efada majlisega mi ramadan mahoge duwasta kendi neeli heda korovamon gendevi kami allah subhanahu wa taala agumenna devwafa wa rabbudu minnati eyaku himmata minne korovva mifada mativeri majlisega مسرگ باقی باوس قائم وتبيوم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بسفر ابو هريره رضی اللہ عنہ روا کروا فوے امام مسلم امام بخاری دبے کلون اتفاق نروا فوا روایت گا بیان کروا ف اللہ سبحانہ و تعالی و ملائکه بے کلون تک ابے کلون کے مسکے پڑکی دتر کروا मुली दुनिये कंकोड़ता बेल्ले में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जिक्र कुरमा इला सुब्हानहु व तआला के आयत कियावा इलाहु के मतवेरी कमा इला सुब्हानहु व तआला के दीनु के इल्म उगेनुमा मिस्तकुं जमा बेउलनी कोन तंतने गतो बेल्ले मस एफु एबेकलुन नंग एफद मज्लिस फेनिवडा गंफिया एबेकलुन एबेकलको अनेबेकलका विदाल वे हलुमु इला हाजतिकुम तेबेकलुंगे ती हाजत ती बेनु मटका अवहा वडा गन्नवाश एफु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी फयहुफूनहुम बिअजनिहतिहिम इला अस्समाई दुनिया एबेकलुंगे फियफुरु तका एकुगा एहन तरतीब वेला गेंदे दुनिया के उडा हमेया mi majlis ga ebe kanun jamaa wada gatuma fahu efo allah subhanahu wa taala mulad dene wodigem wa haluga ila hadwatan ebe kanun wada gen dannave e majlis ke mi hunge wahake ehidu allah subhanahu wa taala suwal kuravve timang ilahuge alutakun kike he kiyamundi allah taala mulad dene wodigem wa haluga ebe kanun dannave يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك إبا إله التسبيحك يا إبا إله هستاهر وانت كمان إبامي هكيوه
eba ilaha takbiru kiya eba ilahuge kibriya wantewri kaman ebamihun hekiwe iba ilahan hamdukon iba ilahuge haba matiweri kamuge maccan ebamihun i'tiraf wa munnedani ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravve ebamihun egotan ekan qurani fahal ra'awni ebamihun natiman ilah subhanahu wa ta'ala fenuni heji ehinduga malaikatun bekanun dannawe nuneke la wallahi ma ra'awk Allah gandeva vidalume ebamihun nan iba ilahu nufene ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravve fa kayfa law ra'awni ebamihun natiman ilahu fenunama ebamihun ge halaki ko bahij Allahu akbar lobbet akhun Allah subhanahu wa ta'ala algon men mifada majlisege wahakan e wahi kurvani algon men ge halaki ko bato e miwogutu algon men evve mitibi ilahu nudeke fenijja algon men ge lodan ilahu subhanahu wa ta'ala dakkama fi algon men ge halaki ko bahi yo malaike bekalun algon men ge faratun Allah gadotuga jawab devani law ra'awka kanu ashadda laka ibadah وأشد لك تمجيدا وتحميدا إبامهن إبا إله فنونما إبامهن أروكن يفور إتركوريه إبامهن حمدا إبامهن إبا إله هاب متوري كورون يفور إتركوريه وأكثر لك تسبيحا إبامهن تسبيحك يا علوم كنا كوريه قال يقول الله سبحانه وتعالى وحي كرفي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفني فما يسألوني إبامهم تمن إله يدتغا كنك مكان إديدن ومنهدني إبكنون الله سبحانه وتعالى حضرتغا دنوانه ويسألونك الجنة إبامهم دنو مندني إبا إلهوغ نعمتوغ غويتي سورغيش hinduga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravva ebamihun suruge fenuni heje etanoge furiyam kam fenigin he etanan adagen ebamihun tibi hinduga ebekanun dannawa la wallahi ya rabb ma ra'awha Allah alamenge wer rabbe iba ilahu gandeva dannome ebamihun etanen nudeke wahi kuravva fa kayfa law annahum ra'awha ebamihun etan dunnama ebamihun ge halaki ko ba heje ebamihun dannawa لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا إبامهم إتن فنونما إتنن إبامهم إديل بدوان إتن هودمن إبامهم قرى مسكب بس بدويه وعظم فيها رغبة إبامهم إتنن إدي إدن نهن متبري وجن ديه قال فمما يتعوذون إما جسقات بميستكم كنكمكم ركاتر كدن من إديه دنوني قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني إبيكن الله تعالى حدث دنوي من النار إبا إله عذاب قوتي نركان ركاتر كدومش الله سبحانه وتعالى وحي كرفي وهل رأوها إبامهم إن رك دشيه قال يقولون حديث كرفني إبيكن دنوان لا والله يا رب يا من غير رب نونك ما رأوها إبامهم إتن ندك قال يقول فكيف لو رأوها رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفني الله تعالى إبيكنا مخاطب كرفا وحي كرفا إبامهن جهنم إن رك فننما إبامهن حالكي قباهج إبيكن دنبي أقول من فراتم ملائكة إبيكن جواب داري وداغن لو رأوها كانوا أشد منها فرارا إبامهن إن رك فننما إتنم سلام ومن إيفور بركون إبامهم مسك كريه وأشد لها مخافة أدي إن ركدك إبامهم جن بيرو بدويه قال فيقول دين الله سبحانه وتعالى جل جلاله وحيك رفيه فأشهدكم تمن الله تي ملائكة بكنون هكيك رفا هو وحيك رفمه أني قد غفرت لهم تمن إله إبامهم غفافة في السبافي قم دعا كل بيت أخوني مفدا مجلسك قولين الله سبحانه وتعالى كدربارك إكان هنجاجن داغوي
إله سبحانه وتعالى إخباركم وداكن نبي ملائكة بيكلون هكي كربا هو وحي كربا وحي كربني أني قد غفرت لهم تمن إله إبامي هم جفاف فالسواء فيمي قال يقول ملك من الملائكة ملائكة بيكلون ترين بيكلوك الله قدتك إهدوغا دنوي فيهم فلان ليس منهم إبامي مجلس غا إني ميهكو أي إكمكو ذكرك تريغا إميهن نوني إبامي مجلس غا إني ميهكو إني ذكرك تريغا نوني إنما جاء لحاجة إنا يكمس بينمكو أس إتانغا مدكول لاغين إني برواية غنى غتون كم بلالا وني كيتو بلالا إنا مدكوكين إني إهدوغا الله سبحانه وتعالى إبيكالون جواب دفعي مفاد مجلس كي وها كان لبت أخني هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم إبامي هنكي إمجلس كوكين تبمي هنكي إمي هنك كاريغا إهم بين مكواس حاجتك غاس كمبلا لنغاس كشين دي إنس إينا بس أبا جوريك كمغا نواني فدبيك الله أكبر أفاق ربا لبت أخني ಹಿವ್ವರು ಲಿಬಿವಡ ಗನ್ನವ ಮಿಫದ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಲಿಬಿವಡ ಗೆಂಫಿಯ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಫುಳಕು ದೂಕೊನ್ ನುಲವ್ವವ ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಮ್ ಗಳ್ಗೊಮೆನ್ ನಂ ಅಬದಿನೆತಿ ಕಿತೆಮೆ ವರಕವ್ವೆಸ್ ಉಳೇನೆ ವಗುತಾ ಫುರ್ಸತು ಒವೆ ಹೆನ್ನಮ ಮಿಫದ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಕಿ ಅಳ್ಗೊಮೆನ್ ನಂ ಆಮ್ಮುಕೋ ಲಿಬೇನೆ ಫುರ್ಸತ್ ತಕೆನ್ನು ಅದು ಅಳ್ಗೊಮೆನ್ ಮೇದು ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕಾದನಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತೌಗೆ ಆಮ್ಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಗಿನ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಕ ಹೋರಿ ಅದಬ್ತೋಗೆ ಮಚ್ಚ ಹೆನ್ನಮಸ್ ವರ ಗಿನ ಫಹಾರ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ jamaata adi algumenge mifada majistoge wahakata wasimenigen dan demiga algumme adabta gotuga bayan kura kankamaki mi huriha adabta kennu maneki majlis ge adabta hame ekani algumme medannawa adada ekani huswegen nennun huriki minum wes gina adabta ke eba huri majlis ge hennamas mige tere muhimmu bayin adaba algumme mi balala furtama kamaki algumme durung as majlisaka wannanya ei eka kuritane vies adi demi hunti kuritane kama vies adi gina adi dege bayaku tibitane kamuga vies emme fortama doge darus gate be fulung adu esse fadan awgomen e majlisaka salam gowan fortama kamaki e majlisaka ngas awgomen wanna iru ishin iruga salam gowanum adi hama ehemme majlis nimma fa awgomen dani nuwata majlisum awgomen e bogut teduwegen dan jehunu kamuga avies agome salam gowan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge riwayatu ge kalefanu bayan qurabani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurve idan taha ahadukum ila majlisin tabamun ge tere miyakum majlisakan atwajjiya falyusallim ena salam gowalash manik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fada ibaratakum فإن بدا له أن يجلس فليجلس دين إينا yang إشينا نتاني فنيج كما فانا ما دكيج كما فانا ما إينا إشينا شيء ثم إذا قام دين إينا تدوجن ذاك ما فنيا فليسلم أنك بسينا سلام قواش دموم بس السلام عليكم نوت السلام عليكم ورحمة الله نوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوانا فنكم أجن داش دين حديث قربني فليست الأولى بأحق من الآخرة فرتما قوالم السلام وكي فهم قوالم السلام فرع مهم كم بدنونه أنا كي كورين أرجو قوالم السلام فهم نود حقكم بدنونه من فهم دمون قوالا سلام مي دسلام اسمي وكي السلام قوالم فرع عن السلام قوالم حقكم بدو بجنب قوالم بدنونه من كي mi dekama kiwes muhimmo dekame ema salam gowala fawgome majlis wanuma kiti be funa furato maduge darusa ingi wadagen fawana fadan ei agome majlis ga ahulwerin nakodde heo doa adi majlis ga ahulwerin tima yakodde heo doa adi salam etteri kama rakka terikan emi hegge faratunna adi majlisukun hurikan ilan kuraba devana kame gotuga agome mi faha kollani majlis ga ishinu majlis sang ena as wanna iruga nota majlis sang ena haziru wa iruga majlis ga huskon ettanegga ishinnane maneki mihunge demihunge detere durukoffa ishinumuge badaluga nota mihunna undagu wa gota mihunge terega ishinu badaluga hus jago en
hisabega ena ishin nani imam tirmidhi ge riwayatuga ekalek fan mi riwayatuga vidalwe hasanun sahihun gharib imam tirmidhi ekalek fan hadise sahha kurawwa kama vanya note ekalek fan ariuga hadise hasan daraja ga ballawa kama vana ma mifadi ibaratukum vidalwani jabir bin samra radiyallahu anhu riwa kurawani vidalwani qala rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwi ekalek fan vidalwani jabir ge fan vidalwani ebekalun amal kurawwa mundago mi riwaye marfu daraja dan rasul sallallahu alaihi wasallam ariuga ebekalun amal kurawwa go kama vati vidalwani kunna idha atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haythu yantahi timammen rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga majlisakan hazir wajja miha ena e majlisaga huskon onna jagaga majliske emme fahatun jaga libe tanuga ena emme kariga ishinde ege manaki majlis rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga etore mundani befulaka jehbe fule waki wakin durga tibbawa gotakannu kari ga tibbawani ehem wi madem wada gannawa befulaku tanin hodawon kommen debe funge detereng hawa bagen wada gannawa ka jage nonnan ebe kalaku dem fahatun libenga jaga ishinde wada gan egotan agol men misalaka majlisan as wangiruga ogome beenum witangole kudukoda majlisega wiya majliske horiha emmenge terega huriha emmenna musafaha ko salam kollan kama vana me huriha emmenna salam kuri kamuga yes ene majliske kurim waki khasatan khas kure fanatiya misalaka rasmiya tegga nota darus dinumuga nota mistakunna mukhatab ko waka dekumuga efada kamegga ene khas kame digin waki tanen netiya den embori gosene ishinnani majliske me fahun jaga onna tanegge timuna kamaki ألا يقيم رجلا من جلسه ويجلس فيه إتاغا ألا يقيم رجلا من مجلسه ويجلس منه ويجلس فيه مانكي جلسة إشين دتي ميهون كتير ميه كو إنا إشين متكا نونجومه مانكي بين ميهون أس ونيما نوتيما أميل بس أس ishinu mattaka ehem miyeku majlisun nunekum khudu emiha amille beenum wegen jaga difi ya e majlis ga ishinde vidan ehen namas ilumberin vidal wani e a mihe attaka miheku ladun ene jaga difi ya aula gotaki hama emiheku banda fatima nishu nume ibn umar radiyallahu anhuma be goton asfawe ekade gfano egota wada gannawa majlisakum miheku teduwe ekade gfana jaga difi kama vanama ekalek fano e majliska etanuga ishinde wada nugannawe ekalek fano ge wara veri kamattaka ehem wima mihe ko majlisun nagafa ena ishinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nahi yemi kamuga asfa mewani demmeti hama demme midekon wahake ekoga ifsahu lil qadim demme ogome waka dekki tanum mihe ko nagafa anika durun anna miha nobendumuge macca ehma adabtakum agumenne enge mi huriha adabtake wasa jehuni ma agumenge majlis ta fennane wara furiha makokka ema anikkamaki majlis tanavos ko dinun durun anna mihaya ege manneki majlis ga tankolen otiya ena beendu mattaka agumen jaga hada dinun ei waram muhimmu kamake Allah subhanahu wa ta'ala wani qur'anu ga mikama agumen nan amuru kurabba fa ya ayyuhalladhina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إمام جميس تكون يتبامي هنا مجلس جاغدي تنوس قدر من إدبي جيا فافسحوا تبامي هم مجلس تنوس قدش مثلا كمية كو أروغا إبك كودكو أرغون من إجست كلما كودكو دميهن كاري بلافا جاغين هدالي من ميها باندان ورغا جاغا එහෙම වෙජ්ජ එගොත ජාග දේශේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මියංගවනි ඒරුම් අල්ලාහ් තාලා යෆ්සහිල්ලාහු ලකුම් අල්ලාහ් තාලා තියබාමිහුන්නා තනවස් කොද්දෙවවන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා තියබාමිහුන්නා තනවස් කොද්දෙවවන් දෙංගොති දෙමිහෙක්ගේ දෙමෙදු දුරු කොෆන් නොත දෙමිහෙක්ගේ දෙමෙදුගා ඉෂින්නවරුගේ කුඩ ජාගෙන් එබොයි එකමකොස් එදෙමිහුන් තිබී edemihun ekani tibe fada gotaka kama vanama emihunge idunya nula etanuga nishinu emballawa
furta miha ko nagafanu bendumang engong ebay ekamaku durung anna miha jaga tanawas kodden ebay ekamaku durung miha demihegge deetere falalafa nishino mavves irshad devwafe maniki muli majlis galgomenna ofedigin annani loebba kulune miha ko nagafanu miha bendime emiha tedueda den miha ge mashhur kama enage musnadi kama enage ilumerikama ekamaku emiha teduwani emme ruhuma ekko kamuga nun ekashigem wago faharga ladun ena teduwan emje eneki asluga nuruhun terikama ku tedukurwe mi nafsuga ufedene nutanamaskame majiska demana kamaki demihege deetere ga oi jaga ga eboin anem miha ishi de leven ekamakues jaga tanawas ko nudi fiha anem miha ka nishi devene em algon men demiha ku jaga tanawas ko de tam fenunima durung miha ena emihun name danakkas ufedeni rahma lobi tangaran timanne mideteren jaga demwege midemihun hada masakateke mi korani note edemihun ge hituga timanne ebote lob anekkolun durun miha midemihun kari ehume kiume bes neti kulleka demihun ge deterega ishinima edemihun annane nutanawaskam emvima adabuga demmi annani idunaya lagen nuniya efada demihe ge detere durukoffa nishinuma Imam Tirmidhi riwayat Qurra Hasan kama vidana fa riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma gafara pulung asfuri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis quravi la yahillu lirrajuli an yufarriqa bayna ithnayn illa bi idhnihima mihe ka muddavegen nuwe demihe gedeme durukoffa ishinumen edemihunge idunaya lagen nun kama vanama Abu Daud ge riwayat ga asfa wa lafzaki لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما ميه كنو باندا شيء دميه كدمه دوغا دميه هو الدنيا لاجم منوي دعوتي مجلس عرقون من هذني وقوك كم فانما دعوة إيجا فهاتوغا ميهون تان إتورة مندني إمم بستبي مجلس كمدو هسكوك جم مد جاغ ديجم وقوك إن كم فانما إتاغ مدوغا إشين رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كرفوا فوا كمان حذيفة رضي الله عنه بس فلوغ أنني بروايتك بس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي بس فلوغ قتك أن لفظ النوع كما حذيفة رضي الله عنه مرفوع روايتك قتك رفوع كربا بداروني أن أبي مجلس أبو مجلس غفارات أسفوني أن رجلا ميهكو قعد وسط حلقة وشاق من إشين دتي بيتانوغ مدوغا ميه قاس إشينه فقال إهندوغا ودالو حذيفة رضي الله عنه ملعون على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دوفلون أميه كماني لون اللفجنه لان اللفجنه أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم دوفلون Allah subhanahu wa ta'ala ge fara pulung launen akam ge khabar wani kore vigenne man qa'ada wastal halqa egotan washa jehe egotan onna maljisa ge meduga ishinna miha hemvi ma evisor gome durheli wan je kame fahum ade vijya kuriga riwayat toga not adab toga egotan majlis ge fahatoga ishinna mum foramun gendan dengote miha ko enage majlisun teduwegen gos hajate kafau ene mburi anna halatuga e majisga ishinun emme aula kambodi no tene tedu itanuga no te gondiga nota e maqamegga ishinun aula kambodi emiha kamang riway migitere badigin anna lobeta khunne miheko miskitun nota tanakun jagen ena hifahatta fadengos enage ekeke beenun toga etan irevvanden uluma gulun huriwake maneki miskitun ena jag bukkurani ma kurin asur gadige asur kokgen jag bukkofa magoriban nota anna gotan ena jaga negun nota magoriban ash isa gadiyan ena jaga nagamundiun isha gadiyan ena jaga bukkofa magorib gadiga midani ehenda kamavvanam ei manakame miheku etaga majisga indefa kulli halati dimawi femfode bodan nota chekalan nota embes kamaku nota wudu ekkollan nota qalla hajat ekkollan kari hisabaka dium
dakamavvanama den ena emburi as ishinuma ena e maqaman emme haggukam bodi eyetanga de ena ecce bawa fotas netas den usule gotum balaruga mihunge meduga korwe muamalataka balaru me zamanuga rangalu fahage bawa la finote na gengule ecce bawa la fudiun enas mibuna munu managa manike muli majlis ena denamade gedetere ekkodda wara nota gadi de gadi rangena bukkoffa bendon ei hodda gotennu imam muslim riwaya korawani abu hurairah radhiyallahu anhu farapulun ekade fana vidal anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye idha qama ahadukum min majlisihi thumma raja ilayhi fahuwa haqqu bihi tebamunga tere miha ko enage majlis ga indefa hajategga diuma fo den emburi atwejja ilmere vidal raja ga mane ki kari mustaqbali mane kuda wugut kolegge tere ge ena emburi atwejja فهو أحق به أنا مجلس نوت إتنا حقكم بدوغم وني دعو تقول من عام مجلس النكوريس ميهم إبتي بتنك كم أفوانا ما مثالك هما مدكول لكن تبص أدي هنگا فديس تميه كتبي كم أفوانا ما تميه كتبي كم أفوانا ما أنا ميها نولا نوت ميها نيوه غتان إدميهم واهكا ندككم timmiye kuti majlis ekkama waanama nuwata adi hatarumi unti bas timmiha ko wegen wahake anem miha nula ene ekani bandagen wahaka dekkun rangalennu misaka faswarakam mi hunti biya timmiha ko wahake dakkan tibas emme rangalu ane demi hunti bene eru ekama ko timmiha ko tibiya note ekako baki wawa gotad den timmihum wahaka dekkun ei edevigin nuwa kame Imam Bukhari ya Muslim riwayat korawwa fani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ge farai pulai kale fanu widal wani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi idza kuntum thalathat yabamihun timmihun kama vana fala yatanaja ithnani duna al-akhar demihum wa hakanu dakka shatimwana miha nula hatta تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه එහෙම මිහුන් ගෙතරිය දෙවෙන්දෙන් නොත එහෙම මිහුන් ගෙතන අන්නන් දෙන් එන එකම අදර වේදානෙති ෆහරෙග්ග එන එනගේ හිතුග එමිහුන් නාමෙදුග නුතන වස්කම ඔෆෙදන බල්ලා මිහුරිහා අදබතක අරුම බලා රුගස් මජ්ජිස්තේ ගල්ලෝෙබ්බා කුළුනු ෆෙද්දුන් එව්වා එම්මගේ මෙදුග රුහුමා හිංගම ජොම් බාව්වා දිනුම බාරු අලුවාෆ් මෙවනි එතන මිහුන් අතු වෙජ්ජියා දෙම් වහක දෙක්කිදන් නුවත hinga fadamun jamaate getere wade vijjiya emiha ekadi nuwa go vijjiya emrangalu wedan anekamaki Allah subhanahu wa ta'ala kofa levi mihun ge ishinumun nishinu majliska Allah subhanahu wa ta'ala kofa levi mihun naki yahudi Quran ko agome nenge surah al-Fatiha ga Allah subhanahu wa ta'ala korwa fa ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah subhanahu wa ta'ala ko faale vi mihunge mage vesnune adi magfurat de mihunge mage vesnune Allah subhanahu wa ta'ala ko faale vi mihunaki yahudinge ishinumun majlis ga nishinum egotan ishinde veni agome mi ishinde tibi kahala tanega kamavvanama agome mihara mi ishinde tibi kahala tanega kamavvanama egotan ishinde ven misa gondiyege ishinde ginneruga egotaka ninnan ehnamas mikal majlisega ishinna iruga ishinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani mana korwa abu daud adenum bekarun riwa korwa fa sahha sanadakum ash-sharid bin suaid radhiyallahu anhu gafara pulakale fan vidalwani marra bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam timankale fanu arihum wadagen nebiye وأنا جالس هكذا تمن كله فان تمن إشيد وداعين النبي ميقول الشيء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري تمن فرقها داغوت باي ديكوكين إنيمه وقتأت على الية يدي تمن أتبار علىين تمن إشيد إنيمه فقال حديث كورفين أتقعد قعدة المغضوب عليهم الله سبحانه وتعالى بيجي مچا كوفا لبيبي ميهونگه إشينو مونگه خلق فانو إشين دبرداگين تين نبي إيجي مالك أقوم مسكتوگا إشين نيروگا وات بروا غوتا ميهين إشين دينو رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كوروا فاني
kannatuge wahake enne waata burabe inun rasul sallallahu alaihi wasallam korwa fani yahudin ishinde ole goikkamuga eno fahare gamiheku warbali wegen de fahatan ekko dikkolla fa ishinde lum nota addamalun kala kame nota fahare ga ena kana maccan ide waadu wegen waay macca jehilum fada goten hedumaki ei mulim mana kamen ennamas rakkatere muhimmu waatuge macca burawa gotan algumege mifada majistawga ishinde inu mane algume ishinde neruga waay mifarata viddagen mitibe tibuma nishinuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekere fana yusha devwa dengoti bo echen emmenna beheve gotuga emmenna foru kodde gota genevijje kama vana ma eche kana farata abudus foru kodde mundium imam bukhari ya muslim riwayat anas radhiyallahu anhu riwayat anas bin malik bidalwani annaha hubilat rasulullah sallallahu alaihi hulibat li rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaatun dajinun وهي في دار أنس بن مالك إكلفان عمل فلا رواية قرباني إكلفان وجه غندور كولغا أنس كفانو غندور كولغا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكا بكر يكون كيرفودك فيلفونه إفوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرفودو جنس ديفونه أنس كفانو جكولغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبلان إكمبارو eruma ekuga ekadek fanu egen hippe ekadek fanu en hippawa nimme mafoga ballawa leviruga abu bakr ga fanu mifaharu innevi ekadek fanu ga bay farat amku abu bakr fanu innawa ekadek fanu ge kana faratuga umar ga fanu den jehi wadagen bay faratuga amku innawa enes ifaharu rasul sallallahu alaihi wasallam ballawa leviruga abu bakr fanu innevi ekadek fanu ga bay faratuga kana faratuga innebi sahabi hennamas arabi manake rafushuga diri ule rafushum wadagen inne mashhur bodu sahabi be kalennu balla kana faratuga innebi arabi umar gafanu widalu manzur deke wadagen fa arabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamwar devwa fanati ekale fanu kana farata bodan emburi wadagen nebi ma arabi devwa fanatiwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu bakr gafan fenivada nogen nebi note ekade gafana met samaluka men udevuni kamuga hiwe wadagen umar gafano vidalo mon gendevi aati aba bakr ya rasulullah indak kale gafana rihuga eba hunnevi abu bakr gafana devwashe kale gafano garihuga eba hunnevi fa ataahu al a'rabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim kalefanu wadagen wani matiwari khuluqu furuga ekale fanu kana faratuga a'rabi innabi ma ekale fanu kamwar kol a'rabi yatebe abu bakr siddiq wa faratuga innabi umar gafanu handan ko devani allah ga nabiyya rasulullah ekale fanu abu bakr gafana devwashe ekale fanu ebe hunnevi arihuga kana faratuga a'rabi devuma fo hadis kurevi al ayman fal ayman kanatun kanatase kamwaro badal kuramun gendamwan kamwaren hifen durum miyaku fen echen nota bo echen nota ka echen hifagen durung a miha yang as devidana majlis ga hori umurung emme doshi nota emme mihun ihtiram kura nota veriyaka ekamo e libigatum fo ding ekamwar datur kuram wani enage kana faratu emi hegge kana faratun rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwa devwa meni mige emme warugada namuna abu bakr siddiq radhiyallahu anhu ebahun nabi umar gafan handan ko devwa ehenna masekare fanu arabi ekamuga yes ekare fanu ge kana faratuga innamuga sabon devwa mena agun mage majlis nimmadam beswejje henna nimmadam kurim majlis nimmadam ge macca ecce dannawalam ebaje agun mage bayin adabu adis eba huruma akiga aning adabaki algume ishinu muga heola fa salih mihunna ku ishinu jalsa kurung gina kurung nota ammuko egotan algume ishinun ta binako agun dannawani feshuno iruga denne fadan ege emmeriti en namuna majlise tebe fulun ishinde wadage miharu insha Allah titibbevi
Bukhari Muslim ko riwayat ko Abu Musa radhiyallahu anhu riwayat ko rabani nabiyya sallallahu alaihi wasallam fara puno ekalefan hadis ko kama innama mathalul jalisi salih wal jalisi sawi kamathalil miski wa nafikhil kir kamathali hamilil miski wa nafikhil kir heolafa rangolu mihaka hoga ishinde emihaka hoga ugutu heda kora heolafa rangolu ekwari note kiga ule mihaka nuba ekwari kunote kiga majlis kora bayekge misalaki huwandu ufula nota huwandu wikka mihaka girumbage ga masay kora mihaka demihunge misale efuga hadis mi korovani fahamilul misk ataru wikka miyanota ataru gengule miha ena ege sabun tibaya miru wahe furtama ena fenomakus dowani itana vadeunas dowani miru wahe ena ge kibam meslibeni mirus dowa achse miru wahe nuniya ena ge farat kunna annane ei hewla fami hage misada komme ere kutima ya bar walani hewkama ekamako nuba mihage misala ki girumbage ge masay kurame egamane girumbage ge masay kurun dera amaleke nun ehna ekamuge algonmen danna tabii halataki dumburane nuba mas dowane gendabuli was hunnan viruwima dagui was hunnan nuwita kan ege kanyakum fahare gatimage hedumuga alifarowe hedum wes andafane abadu wes duwani nuba wahe nuba ekwere ge nota nuba ba ke ko argumen ishin nanya kofi mezu ga wes adi kommetane ge so argumen jalsa kuranya argumen abadu wes ibeni nuba adutaka nuba kan kama argumenna hivvaro libe munne dan dengoti sunne gon argumen majlisega ishinde jikama vanama evvis kahala majlisega evvis tane argumen evvanya lobet khunne miyaduge mi darusun filawol libeda gannawa evvis tane ge majlisege ishinna kama vanne e majlisan Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodi nugotun aya nudinu mattaka ei kulemmegen dandu argumen evvis practice kan evs coffee bon evs komme tanaka komme wa hakke dakkan argumen evvi kamuga vs argumen farwate gon muhim mukame imam tirmidhi riwa korwa riwayat abu hurairah radhiyallahu anhu vidaloni nabiyya sallallahu alaihi wasallam faraprum ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkur Allah fihi evvis bay kutanegga ishinde Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikr nukura kama vanam walam yusallu ala nabiyihim ebanuga nabiyya ga macha salawan nukiwa kama vanama illa kana alaihim tira ebami hunna gelluma halaka abajwari kan hutte fa in sha'a adhabahum ekama guliga Allah ta'ala emihunna adhabu devwa fanete wa in sha'a ghafara lahum adi ebami hunna ila subhanahu wa ta'ala fafa fussawan irada korabba fafa fussawa fan mane ki argumen kura komme majlis kama vesai komme darusa kavwa kannuje miskitu gonna majlis kavwa kannuje jalsa kavwa kannuje bay komi hon tanegga evve jamawa kama vanama Allah ge dhikr evve swaraka majlis ga nukure benya nabiyya sallallahu alaihi wasallam evve swaraka salawan nulebbe kama vanama ebami hon evani gelluma bangurutumge terega Allah irada koravya fi ekama guligen ebamen adab de wafan nuwata Allah subhanahu wa ta'ala irada koravya fi ila rahmatun komme kameggas onna fadan fussawa fanete manaki fussewmaki Allah ge haggeke ummehen emihuna fussawa ne sida ehenne nungai agul menge mi jalsa miha hisaba kur kollafa nimma lam jin be riwayatu gonna gotun Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikru nukurave gotugo algonmen evvumoge majlisge misalaki ei nurakka terikam boduwegemba majlisege misal algonmen efada majlisega Allah ge dhikru nuko teduwegenda komme teduwegen diumaki algonmen kuni mula efawa janawarege masgandu washagen ekanti befa teduwegen dium fada kame gotugo esbe riwayat go Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa kurabba fa visnawa engeto me sifa kuraifawa sifa ya meduga emi margumenge mifada komme majlis nimma numuga waram muhim mukamen Allah subhanahu wa ta'ala ga hadotuga agumen doa dennevun ila subhanahu wa ta'ala ga hadotuga majlis ke kaffara gotuga wanake mifada majlis ga agumenna adi kitemme heoche kiyamon des faharega hitabes arafa abafane che faharega ibarate nubako bonevinote ibarate boneve gotakum wes ege aslu mafhuma khilafu kame veifa oidane kamattaka algumega majlis ka hinga evves kame
ekamege adab gomenna nulibu mattaka mi huriya kamakum fusso mattaka Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi man jalasa fi majlisin fakuthara fihi laqatuhu majlisega ishinde majlisga komme swarege nurangalu nuwata wahak ginavginda diumuge terega bay wahaka addashun gosfawa halatu is annane ehwima e majlisakun ena tedumo kuriga فقال قبل أن يقوم من مجلسه إنك مجلس تدوم كوريغا إنا كياشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه إن يقول كياف كما فان سبحانك اللهم أي الله إبا إله واستغفر أنت كما وبحمدك إبا إله حمد هدى أشهد أن لا إله إلا أنت إله في وحبوتك أركم بإهن إله كنوا كما ميلا حكومة أستغفرك وأتوب إليك إبا إله استغفاركم ميلا توبة ومه رسول صلى الله عليه وسلم بيقول صحابي بيقول بدارو إكده إكفان إم مجلسنا تمام بيقولون غنو ومه ستيك يبور جينا فهرو استغفاركم ستيك يبور جينا فهر إم شين ده بداية تو مجا ستيك يبور جينا فهر استغفاركم ربوه إم مجلس نما لا رجع أقوم إكمن إفدا ميها إفدا كياف كما فانما إم مجلس جا إني أكوري فهوري كتن الله فسوا عفو قربوانته أقول منك مي بدلوا ميها حسابهم نما لان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.